svima, evo nas u novom videu. Danas ćemo pričati o čoveku o kome se malo zna, ali definitivno spada u tih, da kažemo, 100 najboljih reditelja u proteklih 100 godina, da kažem, modernog filma. To je Robert Altman, koji je rođen 1925. godine u Kansas Cityu. On je bio američki reditelj, scenarista i producent. Učestvovao u Drugom svjetskom ratu kao pilot i nakon Drugog svjetskog rata on praktično opredeljuje se da studira tehniku na Univerzitetu Missouri i potom radi kao novinar gde piše uglavnom kratke priče koje objavljaju po raznoraznim novinama. Godini praktično 1946. sa G.V. Georgeom piše sinopsis za film Telohranitelja Roberta Fleischera i to je, da kažemo, njegov prvi na neki način izlet u svet filma. Međutim, od 1949. do 1955. on praktično se bavi uglavnom režijom reklama i praktično namenskih dugometražnih dokumentarnih filmova koji su bili veoma popularni tih godina. Kao reditelj igranog filma praktično debituje 1955. godine sa filmom Delikventni, koji nije imao apsolutno nikakav značajan odziv kod publike, a ni kod kritike, naravno, i nakon toga takođe radi još jedan film, to je kompilacijska priča od James Deanu, koji takođe prolazi veoma nezapaženo, i nakon toga praktično biva angažovan od Alfreda Hitchcocka da radi na njegovim projektima, to jest da sarađuje sa njim na čuvenoj njegovoj TV seriji Alfred Hitchcock vam predstavlja, gde praktično radi režiju pojedinih epizoda i gde radi adaptaciju teksta i tako dalje, a od 1957. godine do 1967. režira razne druge TV serije, među kojima su bile najpoznatija je Bonanza, naravno, Lude 20. i Autobuska stanica. Film se vraća 1968. godine, gde, da kažemo, režira dva filma koji su bili onako osrednje vrednosti, odbrojavanje i Countdown i That Cold Day in the Park, to hladnog dana u parku. Praktično filmom Mesh 1970. godine postiže ogroman uspeh kod publike i taj film ga je i vinuo praktično u te visine svetske kinematografije, gde praktično uspeh kod kritike koji je postigao i kod publike, on osvaja zlatnu palmu u Kanu, na festivalu filma u Kanu, i veliki deo kritike ga te godine proglašava za jednog od najeminentnijih predstavnika modernog američkog filma, što je bilo veoma značajno za jednog čoveka iz Amerike da dobije tako priznanje u Kanu, to jest u Evropi. Iste godine režira i film, to jest komediju Brewster McCloud, i u sledećih 5 godina ima nekoliko, da kažem, filmova koje radi, međutim, bili su, da kažemo, onako osrednje vrednosti, to je Priviđenja, Kalifornijski poker, Kockar i bludnice i tako dalje. Ono što je, recimo, veoma specifično za Roberta Altmana i šta mu i kritika i publika veoma priznaje, da on ima sklonost prema razaranju američkih mitova i da usporava akcije naglašavanjem upravo atmosfere u filmu i same psihološke razrade likova, veoma forsira slučajnost i time praktično razbija kauzalnost naracije. Tako da to do tada praktično nije ni viđeno na filmu i on je bio jedan od, da kažem, pionira korišćenja tih filmskih izraza i tehnika i tako dalje. Vrhunac Altmanove karijere predstavlja film Nashville 1975. godine. Nakon filma Nashville, da kažem, sledi dobra jedna stagnacija, međutim, on se 90. godina vraća maestralno u svet Hollywooda i svet filma i praktično pravi jedan od njegovih najboljih filmova, to je Blair 1992. To je inače film o samom Hollywoodu, gde jedan od producenata u Hollywoodu, koji je praktično bog, bio upleten u jedno ubistvo,
veoma zanimljiv film, veoma slikovito, pa čak mislim i tačno oslikava kako uopšte funkcioniše sistem celokupnog Hollywooda, kako se dolazi do uspeha, tako da obavezno pogledajte, iako je dosta puta već sada je bio i na televiziji, sigurno ste i čuli za ovaj film koji ste pravi ljubitelji filma. Nakon toga ide Kratki rezovi 1993. Pret-a-Porter 1994. koji je takođe Pret-a-Porter inače bio dugo očekivani film i sećam se da je to bila totalna histerija prilikom izlaska tog filma. I naravno 2001. godine režira Gosford Park, za koji praktično i osvaja Zlatni globus za najbolju režiju. Ono što je recimo bitno napomenuti za Roberta Altmana, da je 2006. dobio Oskar za životno delo. Eto, nadam se da je bilo zanimljivo, pa se vidimo. Pozdrav!